Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 19 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Krasny Liman, artileri dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Center menetralkan musuh dan perangkat keras militer di dekat Nevskoye, Blogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Yampolvka dan Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk. Musuh menderita kerugian lebih dari 90 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 1 howitzer self-propelled Gvosdika, dan howitzer D-20 dan D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Igor Konashenkov menyebut secara total, 402 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina dan 222 helikopter, 3.464 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.338 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.069 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.388 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.011 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kemenhan Ukraina melansir 710 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Secara total Kremlin kehilangan 164.910 prajurit sejak awal konflik, termasuk 3.532 tank, 6.853 unit artileri serta 305 jet tempur dan 298 helikopter Rusia dihancurkan. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun kedua, belum ada tanda perdamaian. Кам'янське Запорізької області, Береслав Херсонської області, Марганець Дніпропетровської області, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області, Костянтинівка Сумської області, ще десятки українських міст і сіл, які зазнали ударів російських терористів за цей тиждень. Один тиждень. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, своїх близьких, за кожен прояв терору проти українців держава зло. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!